Evara Weser binerin çarpel medya ya bernamer panorama çarpeli ya taybeti şevdise emde ber belêvanekî xwe hêja serokê Partiya Wela Parêzên Kurdistanê Rêzdar Mustafa Özçelik em ê Rojava Kurdistanê bi giştî û taybetî ji Rojava Bakurê Kurdistanê binirxînin ez hêvî dikim bername bi dilê we be û helbet bi pirs û şîrovê wan jî têbiniyê we jî dê bername zexmtir, girantir û baştir bibe. Em hêvî dikin hûn wan pêşniyar û têbiniyê xwe ji me tefsîr nekin binivîsînin belê Mustafa Özçelik Rêzdar Mustafa Özçelik berpirsê giştiyê Partiya Wela Parêzên Kurdistanê hûn bi xêr hatine sersere serçava. Sahabê spas Keke Mirza, spasiya cenabê te, spasiya ketkarên çarpel medyayê dikim ji bo vê bername û rêz û silavê xwe pêşkêşî hemû temaşevanên me dikim. Belê. Rêzdar Mustafa Özçelik hema yekser em derbasê bernama xwe bibin. Ev demekî dirêj e cenabê te nebiye mêvanê me û helbet demê hay dawiyê jî li welat û taybet li Bakurê Kurdistanê jî gelek bûyerên giring qewimî ne em ê bi hev re binirxînin û ez ê pirsa xwe pêşî ji cenabê we bikim. Piştî hilbijartinên sî û yekê adarê gelek aliyên digotin êdî dê nermayiyekî çê bibe, dê qeyûm li ser şerebyariya neyên danîn, lê di doza Kobaniyê de cezayê mezin li ser Selahattin Demirtaş û hevalê wî hatin birîn, şaredarê Colemêrgê ji wezîfe hate dûrxistin û qeyûm li ser şaredariya Colemêrgê hate danîn. Hûn van rûdanan çawa dinirxînin, gelo di dema pêş de nermayebûn dê çê bibe ya jî hûn dê hesktir bibe hûn çawa dibînin. Dengê te nayê? Rêz Mustafa Özçelik? Deng tune? Belê dubare merheba ji were. Destpêkê de ez wê bêjim mesela qeyûma de tu sebeb tune ku em vir de wê de meselê şîrove bikin. Em wek Partiya Wela Parêzên Kurdistanê bi zelalî tayînkirina qeyûma red dikin û em dibêjin tayînkirina qeyûma danîna qeyûma ya ser şaredariya tu nehesibandin û binpêkirina îradeya xelkê wî bajarî wê navçeyê ye, binpêkirina îradeya dengdêra ye. Vê manê jî di roja ku ew şaredarê Colemêrgê qeyûm jê re hat danîn, me pir bi zelalî ew red kir û me protesto kir ew danîna qeyûma. Niha mesela qeyûma pêştir jî çêbûn, yani hûn dizanin li salê pêştir jî qeyûm li ser şaredariya hat danîn. Me wek helwesta siyasî her tim em li hember derketibûn. Me wek Partiya Wela Parêzên Kurdistanê beriya helbijartina wek siyasetek nû me pêşniyariyek anîbû ji bo hilbijartinên herêmî. Me bangî partiyên siyasî dezgehên sivîl û kesayetên qebûlbar kiribûn ku em li her bajarî her navçeyê em bikarbin platforma ava bikin û ev platform bila bi xwe namzetên xwe tespît bikin û bikarbin bajarê xwe bi xwe îdare bikin. Ev pêşniyarî di esasê xwe de pêşniyariyek berfireh bû. Hem ji bo îdarekirina bajara bername kîn maqûl em bikaribin tespît bikin û hem ji wan bikarbin bi hev re namzetên ki karibin vî karî bikin û ji aliyê civatê hatine qebûlkirinan tespît bikin. Hem jî divê em ew êrişên ku mümkün e bên ser şaredariya ji aliyê dewletê ve çi qeyûm bi çi tiştê dîbe li hemberî wê pêştir em tedbîra bigirin û em bikaribin yek helwestî paşê li hemberî êrişên dewletê bikaribin helwesta xwe bigirin. Wê manê me ev pêşniyarî anîbû. Îro ev danîna şaredar qeyûma jî vê fikra me hîn zêdetir erê dike di jiyanê de.
ام بخوا پر زلالی دبیجن هگر ما همو پیکاتین وی وان باجارنا وی ولاتی بکار و بحضر نامزد خود تثبیت کروا ده هلوست هم برفراتر با دی ساجی ام زلالی دبیجن ام لهمبری دانینا قایمانن دولتا ترکیه تم مافیتونه اوه دنگدیرا بمپیب کتونه بحسب نیراده یوان و کندزانن ده قانونا بلدیات ماده یکیه اگر براستی جی شاردار دمکه ده لگور قانون نهایی جی به سوجه کی بکه و جزا که بخو ما في وزير داخلي نابخوي هيا كو بيجو وظيفه بستينه حتى دمكي لي دوي نابري جيده مجلس راوي باجاري ان وي نافچه او دنا باخد شاردار اكيدي هلد بشيرن انها اف قانون و اف تشكش من بيكرنن بياشي ناحسبينن جبر وي ام پر زلالي دي بجن هر چقاس شاردار جولمرگن ها جزا خواره بجی دوی اراده یا خلق جولمرگه تنه نه حسباندن محقق دوی وارد هینا جزا جی صدیست دیار نبویه و اف پروبلم کاره پیش تجبو شاردار دجی در کب پیشمه دوی وزارت نابخواه و حکومت هی اراده یا خلق جولمرگه بمپی نکن آن به آوایی که به حتی که اف جزا عالیه محکمه بلندجی ده محکمه دوام به شاردار دکاره اوا خود دوام بکه آن جید احتمال هری خراب جیده مجلس جولمرگه دکاره اشخار اواکی شاردار کی دی هل بجیره یعنی هگر گم بگشتی لی بنرن به مثلا قایم آده دیاره که دکاره تشدیج دک چون گوراته بحث کردن نزی 27 شاردار ناوچه و باجارا آن محکمه وان دوام دبن آن ایهنه که بلکی جزا خاربن اف پرسکریک در روژن پیشته لگور اتمسفر سیاسی دکار زیتر درکت پیشمه مثلا اوه ده یعنی پیشل بجارتن سیویه که آداره ده یعنی هندک او هبون هندک آلیان دگوت ممکنه نرمبونک چه ببه و پشتوی همه یکسر جزا لسراحتين للكاش وهوالي هاتم برين مثلا كوباني ده آلي كيوي براستيجي اف جزاي هاتم سراحتين للكاش كلو 2 سالا جزا لي هات برينو يندشي قالك دهان سالا جزا لي برينن نباجي بروتستو كريه وناجي لكن اف جزاني هاتم دانين داين جبر مثلا داخوانيه وانن غوتنن وانن اوانی سیاسیین خواتوانی سیاسیین و معنی جی لدجی آزادی رامانی آزادی خوات تاریخیه و مبا جزاناجی پروتستو کردیه لعالیه دجی البته دیار هم سردوزگر محکمه اعتراض کردیه و همچی پارز زرین سلاطین دمیرتاشو اوان دیجی اعتراض کردن حال دوسیا توی محکمه بلند اول ویدره او بوده داره کدی او بوده استناده دور ده کاره yani gol atmosfera siyasi hundizanın serdozgar mahkeme او خواستو گفتو شش جارا حفظ مؤبد جبو Selahattin Demirtaş خواستو گفتو او سبب کشتن هنک انسانایی و قاتل و تروریست و لی محکمه بریار محکمه دوانا یک جی تونه بریار نجبو کشتن هنکای نجبو اوین تروری نجبو او ادعای که سردازگری دو جبو گوتنو هلوستن سیاسینن دکاره محکمه استناف دله Selahattin Demirtaş حوالی میجید کارم به دوزه خراب که ببیشن او تشته که ها جزایتین دانین لدجی مافی مروای لدجی مافی آزادی فکری و خباتا سیاسی کاری به معنی جی خراب که و کاری لگور داخوازا سردوزگری سردوزگر جزای محبت حبسه شش جارا Selahattin Demirtaş و ایدجی هنکل دفازه ولی هاوی جی خراب او که اول گش لگور اتمسفریه مثلا قایم آجیج ایروپیو دکاوی دوام بکن نکن
اوانا گش لگور اتمسفر سیاسی دکاره نرمتر جی ببه و حشتر جی ببه نرمتر بون و حشتر بون وندزانن يعني اردوغان AK Parti و MHP ده هلبجارتن سویه که آداره ده براستی دارباق مزون خوارن او تشتی که وان هیوی ده که جوی گلک پشتتر انجام درکد اوه شعالی که دسته وان لاواز ده که آلیه ده جیده دوینم دستلاتن و دکارن مسئله تونشی بکن او نده دسته وان تنه ده هلوستا مخالفتا ترکیه نها دما بتایبتی مثلا قایون ماجیده مثلا جزایم کدان سلاطین دموکراسی شوالی میجیده نوک بره ده مثلا قایون ماده بره ده دنگه خودر ندخستن جهپه و پاینک پارتیان دی نها اوشی هلوسته دگرن و لدش درد کبن اوایا جی ادرایا گشتیا کردا جیده نوک دم برینن یعنی 6-7 سال بره اوک هی هشیاری اکین زیادتر هی خلق راکسیونه که هین زیادتر نشان دادن مثلا پیواژوی از ایروپیو ده که اوه حشتر به آن درمتر به زیادتر لگریدای اتمسفر نافعی سیاسی لگریدای اوه هزای هزا دولت او بکاره بین ریل بر اشخور ری ببینن البته دکارن حشتر جی بکن بیا لی تشتک دیار دبید دولت ترکیه ختمیه و هلبجارتن سویه که آدار جیده او مساج در کتوله که ممکنه لسر جهبه هندک پارتیاده و ختماندنه با آوائه که هین نرمتر شغالی راکن او ریجی هیدی بده به ممکنه بریا جهبه دیسا سیستم هایی و قانون بنگهین دولت ترکیه بلکه به هندک او و جمل سر باقفن باوردکم یعنی هندک چرچوه که قارب هم من نرمتر دولتی و دولتی به پاریزن دستلاتی دولتی به پاریزن او احتماجی لبر چاوایه ممکنه یعنی دولت ترکیه نکار با اردوغان و دستلاتاوی وقت بره پر با آوایی که تند نکاربن به پیواژه داغم بکن جالی که بیجی هند زانن مثلا لیگرنک جبو قانون بنگهین گوهرتنه هیه پیوندی خواه اروپا و امریکا و ناتوی خوازن هندک نرمتر بکن واناگشی مرد برچاف یعنی هر دو احتمال جیل بر میه ویا جی هندکی اوه هیزا ملت کردوگلی کردستانه هیزا آلیین دموکراسی خوازن ترکیه ده هیزا وانجی دوی مسئله ده تاین کرده و البته اکتور ناونتوی سیاست آوان و حلوست آوانجی دوی ام جدی بگرن بله برز چلیک لی او وقتی که وانه بحث کردن که سروکی شهروانی بگیرن و قیوم بحث قیوم هادان براستی گرسه که همه بجه جحمی آلیان کردستانه لوانه آماده بود لی جوله مرگه ام دبینن که اف رأکسیون تنه یعنی تل دیاربکر جدینری هر جاره لکولان اگه 15-20 کس دمشن و سلوگانا داوین پولیسی بلکی 300-400 حد در و دوره وانن یعنی جعالی گل و زیده پشکری تنش بوان ام تکارن یا جهون تکارن سبب بیا چا بنرخیم بله ده مثلا وانه ده راستی جی پارتیامه جی هلو سخوا دوی دمه ده بسلالی نشان دابو که لهمبری بین حقیا که اپلازیدانی هاتی کرن ما پروتستو کربو و گرسیک باش لرای گشتی ده او بو نها جبر که دم پارتی بخواه ده مثلا تاین کرنا نامزد داده پیوندی خواهی به آلیان کردا به بجوات یاره به آلیان سیاسی و ده نوا خوده براستی جی نبل سر سیاستک معقول سیاستک که بکاره به پیوندی خود برفره به هر آلی و گرم بکه لسر و نامزد خود تثبیت نکرنن و او جی ده تاثیر خواه لأوه بکه لسیاست وان لسر حلوستا الهمبری قاین ما بکن اگر تو اراده انسان تو نبحث بینه تو آلیه در و خو هر کسی تو نبحث بینه تو اراده خلق کردستان و پارتیان کردا
تونه به حسبینه و تلگور خواه هندک نامزد آل سر خلقه فرض بکه دوی معنی ده اوی حمبس کرنا خلقه و لی خودی درکتنا خلقه و آلین دجیده البته نب آوه کی گرسایی بله وقت سیاستن البته هم بر درد کبن هم دبیجن چه نحقیج آلیه که و چه رنگی جیبه نحقیونی من بر درد کبن او گریدای ویشی یعنی روشا سیاسی اتمسفر سیاسی و روشا خلقه جی خلق کردستان و زانم پشتی شر خندق و باریقات و پشتیوه شکستک مزن هات خوارن لید مثلا وانه اتمسفر بچک جدا بو هل بجارتون نه چه بو اتمسفر جدا بو و خلقین زندی بون ممکنه که او مثلا جلو مرگجی وقت جرباندنه که بن یعنی که انویا بکن خلق چاوا بکن کلامی بکارم داوماوی بینن چونکه اگر مثلا جزا خوارن به گلک نام او هنن بل سروک بلدیه هنن که یا جزا خوارن یا جی دعوی وان دوام بو کار جزای جی بکن دوی وارد ممکنه دانوستندنه که و تشکی که پاش بردا شرکی این دیار هبه آن دیار او که دیالوگ ندیار هبه که او جی شر کن اوی که اگه امد بینن اگه پاش برده گلک فاکتور کارم خور بینه لی البته وکالوسک سیاسی و تو آوایی ام مسئله قایمات هم قبول نکرد. لبر تشتكي دجيا مثلا المردين سروكي شرب او كي بلديه مردين احمد ترك 10 سال جزا خوار دوزا كوباني دا لاحمد ترك نهاج او كي دور نخستنا جولا مرجي هما بيجن وك اصول يا وك قانون دا عين تشرشوي دا او هيك ماج دور خستن اواجي جي شيروفي بله نه اول وقت مگود نه 27 شاردار سروک بلدیا هنکا جزا خور هنکجی محکمه وان دوام دبن چه نابچه چه باجرابه احمد ترجی یک جوانه که جزا خوریه دعوا کوبانیه ده نه ویا وقت مگود یعنی وقت اول که شرکی که ندیار هیه و بلکه یعنی هر دو عالی سه عالی چند عالی بند دنوا خود او کبم که یک بخواز یکی زیادتر بین سر خطا خو لگور اتمسفرس به دروش احمد ترکی و وانه که جزا همه مرحلات جزای دانشی وقتی جلو مرگید کاره وانج قایم دان سروان تو گارانتیا و تونه یا اواجی گریدای وی یعنی هم راکسیونا رایا گشتیا کردای راکسیونا آلین براستی ترکیه هبن اگ دموکراسی یا پشکریا کردا بکن آن مخالفت ترکیه کاچ اوکی نشان بده گریدای و اتمسفریه هر دو آلترن رژی ممکنه بکارم قایما داننجی یک بیک و دکارن لگور راکسیونا هایی راوستین بله گلک سپاس ام اگر تشتكي دنتنا بدري مجاري دام دربازي پرسافای ددیا بدن پرسامنه ددیا ابا دمکی کته کو بحثا گوهرتنا قانون بنگهین دولتا ترکیه تکرنه سروکی مجلس ترکیه نمان kurtulmuş سردانا گلک پارتین ادناv مجلس دا کر و هیجی دوام تکه گلو براستی اولی بی سازی ده دوان سردان خدا بحث کن که هر چات خالن اول قانون بنگهین دنه نقاش کرن همی آلیه کپیرا او کرنه بسروی لحب کرنه ایجا دور دا مرد دپرسه گلو براستی جی تو نیته کی گوهرتنه هیه یا جی پارتین دستلات و مخالفت ده بکاربن دوی مجاری ده لحب بکن ev gengeşiyen guhertina kanuna bengehîn a devleta Türkiye li Bakurê Kurdistanê jî di nav siyasetmedarên ya jî Partî û Rexsînên Kurdistanî da tê nîqaşkirin. Gelo ji bo Kurdan dê
çi wate tê çi wateyî û Kurd divê çawa binirxînin û her wiha hûn weka Partiya Welatparêzên Kurdistanê çawa li vê mijarê dinêrin. Li guhartina qanuna bingehîna dewleta Tirkiyeyê gelek jara tê rojevê hûn dizanin ev qanuna bingehîn a ku piştî darba eskeriya 12 Eylûla 1980 hatiye çêkirin gelek jara müdaxele lêbûn û gelek pîne lê hatinin kirin lê hişmendî û aqiliyet û heykelên esasî her mayê niha partiyên dewleta Tirkiye çê desthilat çê muxalefetê pêştir jî bernameyê xwe diyar kirinin dibêjin ew bingehê esasî yên qanuna bingehîn de kes tu guhertinê nafikire. Yani mesela her çar xalên ewlû ku hebûna milletê Kurd û zimanê Kurdî hemû tiştî red dikin û Türkbûnê li ser Kurda ferz dikin û sîstema ku hûn bêjin mafên Kurda yên neteweyî demokratîk rêl ber vê digirin ew çar xalên esasî wek dibêjin neyê münaqeşekirin jî zaten sê xalin xala çara jî divê guhertina madena jî neyê münaqeşekirin yani sîstema ew ê qanuna bingehîna Tirkiyeyê li ser yek dewlet yek millet yek welat û yek al û yek zimanî hatiye avakirin û li ser wê hişmendiyê temama xalên qanuna bingehîn hatî hûnandin ji ber wê eger em wek aliyên Kurda îro di şerdên îroyîn de em ew bikin em dikarin li ser du esasa pêşniyariya xwe bînin em bixwe Partiya Welatparêzên Kurdistanê mafê çarosiya milletê Kurd diparêzin û mafê çarosiya milletê Kurd jî mafê dewletbûnê xwe îdarekirinê ye em vêya med bernama xwe jî bi zelalî gotî karê dewletek federe jî bi konfedere jî bi dewletek serbixwe jî bi heger îro şerdê îroyîn de em münaqeşa vê bikin li du gavên esasî de em karin vêya bîn rojevê yek heger dewleta Tirkiye aliyê Tirka amade bin ku milletê Kurd wek li ser esasê wek heviyê şîrîkatiyek li ser esasê wek heviyê qebûl bikin wek du millet û du welat em dikarin federaliyek li ser vê hişmendiyê em karin bi hev re pêk bînin sîstemek federal em karin pêk bînin sîstemek federal ku li ser bi rastî jî ser bingehê hebûn û şîrîkatiya du milleta û du welata ev ya esasî lê di şerdê îroyîn de eger bi rastî jî em bixwazin hindekî rêl ber vê vekin em wek Partiya Welatparêzên Kurdistanê em dibêjin daxwazên acîl daxwazên ku îro dikarin pêk bên di qanuna bingehîna Tirkiye jî de bê cîkirin û rê ji vê sîstema ku em dibêjin vebe vê manê jî de em piştgiriya wê jî dikin em dibêjin qanuna bingehîn de hebûna milletê Kurd û mafê perwerdeya zimanê Kurdî mafê nasnameya Kurdî û zimanê Kurdî wek zimanê fermî bê qebûl kirin û azadiya ramanî rêxistinî azadiya kültûr û hemû dîn û baweriya bi her awayî û bi zelalî di qanuna bingehîn û qanûnê din de bê pesin kirin ew qedexeyên ku li ser navê Kurdistanê û li ber xebatên partiyên Kurdistanê ji holê rabin li qanûna bingehîn de û ew peymanên ku dewleta Tirkiye li navnetewî îmze kirinin hewcedariyê wan di qanûna bingehîn de bi zelalî bê bicîkirin em di şerdên îroyîn de dibêjin qanûna bingehînek ku li ser vê hişmendiyê vê fikrê jî ji nû ve hemû xalê wê ji nû ve bê hûnandin bê تعریفkirin em wek aliyê Kurda em dikarin li ser vê esasî jî li hevkirinekê bikin wek destpêka îroyê di şerdê îroyê de em dikarin vê bikin niha li Tirkiye wek aliyên muxalefetê jî wek aliyê desthilatdar jî tu aliyek di bernameyên xwe de behsa van tiştê ku em dikin nakin ew problemek esasî ye ya dijî niha AK Parti MHP behsa guhertina qanûna bingehîn dikin û
و به پارتین اولی مخالفتن ين او بارتين دولتا تركيا هبونا دولتا تركيا يك ملت ويك ولات ويك دولت ويك آلية دفارزن بوان رهفديتن هذكن كاغلو بكار بالسر سيستما پارلمانتريه و سيستما سروكماريه سروكاتيه الهبكن او جي برسي وزحمت خويايه دخالن اساسي ده تو فرق برمزن نابين اوانتونن و ببینن ده تعريف كرنا ديمقراطيه وازاديه جده هر مخالفت جی او آما فقط قانون بنگهین ده جارنا پچه که هنه کان نرم دکن جارنا حش دکن هون دزانن آق پارتی 2002 چاقهات سر حکم ده مثلا زمان کردی و تارتا کردی و پرورده بش زمان کردی نرساد هنه گاو آویتن بحثا گلک تشنا دکرن پیوندی او یکتی اروپا ده و گاوه جهپه و پارتی دیل هم بری واناش دن هم بری واگوارتنا جبروي يعني بارتين دولت ين مخالفت و دسلاته ده كاوي تشاو اول هبك نكن ندياره لي دوي دريده دوي ماليه كردا براستي جيب اوي نخابن يعني ام بهيفيا نمينن كا مخالفت اجمار هندك گوهرتنا بينن ان دسلات اجمار هندك گوهرتنا بينن هگر ام وك آليه كردا لابدا خازن كو ايرو نهام بحث كر اموان خودی در نکبنم هزا خود نکن یک اولسر و برنامه داخوازن عاجل ام لترکیه جشخوار حوال بنده دوستا آلیکارا و ام کاربم حفکارا ام پیدا نکن و ام هزا که خود در نخون هوله دوی ام نکبن و خیاله که آق پارتی آن جهبه آن پارتی یک دی جمر دموکراسیا که بینه جمر آزادیا که بینه آن و داخوازن کرده بخن قانونا بنگهین جبوه جنها کرد دوی واری جده ببن طرفه ام نبیجن ما علاقه در ناکن ام نبیجن اف قانونا بنگهینا ترکیه قانونا بنگهینا که لسر اساس میتنگه کاریه و آسیملاسیونه و تنکرونی محای چه بو یجبروه ام به تو هاوی ام نابن طرفه وی کاری نا ام ببن طرف تشتی که ایرو ام کاربن بدون گوهرتن وقت مگوت او داخوازن عاجل ام دورجی دوی هبن و دوی ام بکاربن ده مثلا او قانون بنگهینه که لسر اساس فدرالیا حبونا دو ملتا و دو ولاتا قبول دک شرکاتی آن قبول دک ام جبو ویجی دوی برنامه مهبه و البته پر زلالی ما فی چارنسیا ملت کرد دوی وقت سیستم ده نوا و خبات آزادی رمانی و ریخستانی دوی قبول کرن هبونا کردستان قدخه سروی رابن که ام بکاربن ایگو لباکوری کردستانی هر کس لگور برنامه خواه خبات خوش به حسانی کارب بکن یعنی ام وقت آلی کردستانی دوی ام خوش با مناقشنا جوا اونا دور نخن لی دوی ام خواه و خلق خوش دوی مسئله دو پر به حساس و به شیاری ام تب بگرم که نه اق پارتی و نه جهپه نه تو پارتی یک دی ایگو حبونا دولت تا ترکیه خوازن بپارزن و بردوام بکن دیج مرج کردار به وی شکل خو به روشا خو وام برنامه خوی هی دی تو مافکی که ام لهوی و او پیکنینن قدر می کش بو زمان کردیشی جبونا قدخین سر حبونا مجی ام کارم دست خو و قدر بگهرن و ام یگرتی بن ام کارم میلیونا کردا سفرور بکن و ام یک حلوس بن از باور دکم امی کاربن تاثیر اوی بکن لفا گوهرتنا بکن امی کاربن طرف و ده دنیا جی دوی واری ده لسروات داخوازن می معقول و مشروع ده پشکری همه بکن بله برز چلدی اوان نزدیک 20 ساله یعنی از پیشیوی بحث نکن هر دمکی 3-4 سال یا 5 سال جارکی اف مجارت روشوه لی دوی مجاری ده حتی نهاد تشتکی کنکرت که آلیین کردی پارتیین سیاسی و روشنبی رو همی تشتکی کنکرت آماده نکرنش بخوا نخستنه وکی فلسفه یا جیش بخوا نخستنه آرمانش و داننی نپیشه خود بگشتید بیشم البته تک پارتی و ریختونی کردستانی بحثابی کرنه و وقت جناب تجنا بحث دخواز آجیل که و هر وقت دیسا مرف دبیجه قی لباکور کردستان
مجاره هفکاری و اتفاق نتوی و هفکاری جبو داخوازن عاجل کردستان و جروجه و پارتی کردان درکتیه هم مثلا دستوری و هم مثلا بیا گلو راستیا مسئله چیه توکه دوان شردان هیده دربار هفکاری اتفاق نتوی و هفکاری جبو داخوازن عاجل این کردستان ده چه فکره و گلو تو خبات و پیشنیارن پوکه دبی واریده هیا یا نه نهال باکور کردستان مثلا هفکاریا اتفاقا یکتیان سیاسی ریخستنی گلک جاراتیان روجوه لی مخابن تایبتی اف 20 سال داویه بلکه 15 سال داویه زیادتر دم هلبجارتنا ده اف مجارناتیان روجوه دم هلبجارتنا ده گرم دبن و پشتی هلبجارتن دقیقه اف مثلا جی سار دبن و روجوه دردکبن اف جی تراژدیک میه کردین باکور کردستانینن کردستانیانن دوی ام اولی تثبیت که بکن نا باکور کردستان ولاتی بندسته و ولاتی که ام دبیجن دوی مافی چارنسیا خوب دست بخه جبو مافی چارنسیه پارتی سیاسی لازم پارتیان که و مافی چارنسیه بدن برخواه به وقت برنامه و لی بخبتن پیوسته هر وها همو او بشن جوات ایکو کاربن سر و ارمانجه بین جمهف برای پلاتفورم هفکاری اتفاق کن نتوین اجتماعی جی لازمن که ام بکاربن خاشروجا ملت خواه به دست بخن ام کاربن ازادیا خوب دست بخن جبوه لباکور کردستانی پیوستیا اتفاق هفکاری برای پلاتفورم کردستانی نتوین اجتماعی هر در دوی روژه آمده بن یعنی هگر ولات ما بندست و ام دخوازم ولات خواه آزاد بکن و هگر گلک پارتیین که وی آرمانجه دانه برخواهنن رالی تاک وی گاوه ام نکارم ویژن ام نه پرسکریکا میه ام نه پرسکریکا ایرویه هر تم اف وظیفه جی وک وظیفه که نتوی دوی ام او کن ویا بپارێزن هەلبەتە شەرد و شروژی مهمن کا گەلۆ ئالیên siyasî çixwaz hazirî vênin amadeyî vênin ka kî pêkhateyê vênin evana giş ciyên gengeşiyên û mijarên rastî jî girîng in îro li Bakurê Kurdistanê zemînek gelek ew heye şematok heye zemînek wa heye ku partiyên Kurdistanî gelek cara ji ber tiştên biçûk berjewendiyên grûbî û şexsî karin vird û wê de bipengizin an biherikin û ji bo wê jî em nikarin ewek daîmî mayînde ya Kurdistanî ava bikin ev pirsgirêkek mezin in lê li Bakurê Kurdistanê îro divê em tarîfê xwe dîsa bikin yek li Bakurê Kurdistanê ji bo li ser esasê hişmendiya netewî Kurdistanî hevkarî ittifaq platform bereyek lazim e veya merêj ku dest pê bike çawa bike helbette ev divê li ser bê münaqeşe kirin yani evên ku hebûna milletê Kurd hebûna Kurdistanê ala Kurdistanê statûyek siyasî millî coğrafî ji bo Kurdistanê diparêzin evên ku rêzlêgirtina hemû pêkhateyên li Kurdistanê qebûl dikin û mafê wan hebûna wan diparêzin vana divê li ser bernameyek netewî Kurdistanî rêkê vekin ku alternatîfekê çêbikinê divê em meydanê evê ku xwe Kurdistanî dibînin meydanê ji ew aliyên dewleta Tirkiye yên desthilat û muxalefetê û evên ku hebûna Kurdistanê hebûna milletê Kurd û statûyek siyasî ji bo Kurdistanê red dikin em divê meydanê ji wan re nehêlin divê em bi xwe hebin li sehê ji bo em hebin jî bi awayekî divê em rêkê vekin ku em di nava xwe de destê xwe bidin hev em hevkariyekê dest pê bikinê ji bo vê li Bakurê Kurdistanê niha partiyên me heyî gelek cara mixabin demê hilbijartina de
فکر و سیاست و برنامه خو جارنا تو نده حسبینش بو بلدیا کش بو پارلمانتریا که ورد وید چن و پاشه عمله نرن که او هزم که گرگ د عالیه نتوی کردستانی ده هفکاری بکن جهف بلاد بن ام دبل گور تجربه حتی ایرو چه بونن وقت پارتی ولد فرزن کردستانه ام دبیشن ایرو دیسا اف دروجوا مدیه لی شهفکتنک پرمزن جهیل باکره کردستانه عالیه خو کردستانی تعریف دکن مخابن گلک جارا به سیاست که جوهش بندیا کردستانی بچک دور دکوین و گاوا داویجن ام دکارن وقت تعریفک وها بکن ایرو باکره کردستانی سر وی اساسه که بحث کریه پیوستی به هفگرتنه که به پلاتفورمه که به هفکاریه که هیا جدر وی سیاستا که هدا دم پارتی جدر وی سیاستا که هدا پارت داشو و هلبته جدر وی پارتیان دولتیان مخالفت و دستلاته ام بکارن اوی خود کردستانی تعریف دکن اوی کردستانی جی کینن یعنی جو اوتونومیش فدرالیه جو کنفدرالیه سرقبونه اگه ساتیک سیاسیش کردارش کردستانی دخوازه اوانا ای کردستانی امها تعریف دکن ام نابین کردستانی بون بس اگه سرخبونه دخوازن یا جو کردستانی بون بس ای فدرالی دخوازن امها نابیشن ام وی چرچواب گشی ام دویجنه کردستانی نن و وانه گل سر وی چرچوینن دوی براستی جی تجربه خوی حتی ایرو دم هل بشارتنا دو هندک دانو استندنیل گردن پارتی و هدا پیدا گشا بدن برچاوا ام روپلکنو وکن شرط پر زحمته شکستنک پر مزن هیه اوین کردستانی جوات دورنش خلقه دورن بخوال لوازن دوین وی راستیا خوشی ببینن لی لگل ویجی بیکو ام ایدی اتفاق و هفکاریا به مسئله هلبجارتنه و بلدیاک و پارلمانتریاک یفگریدن لسر عقلک استراتژیک ام بینجم هف دمه هلبجارتنا و پارلمانت و آنه گارتنا قانونا بنگهین داخوازین عاجل زمان کردیجی ام بکم بشکش وی خباته ام واناج رد نکن ام نابن ام ویار فلان تشی ناکم ام ویار فلان تشی ناکن زمان کردی ایرو گلک گرینگه جبو زمان کردی ام کارم دورو بره گلک فرهجر ایش بکن یعنی ایرو دا ما یک جه ام بکاربن وقت آلیان کردستانی نوا خود ریه که وکن دیالوگه که وکن و اف دیالوگ جی بلا سبه درو دمک هلبجارتنه جیده براتیک نچه ام ایدی دوا مثلا ناجی ام هدرو پیون بلا تشکی ماینده چه وی و هلبته اف پلاتفورما یا جهفکاری اتفاقا نتوین اجتماعی دکارش بود داخوازن عاجل و گوهرتنا قانونا بنگهین جی به دور و بره کیم برفرهتر کار دیالوگا دینو و هنده خباتا بکو کار چرچوه کیم برفرهتر جی آوا بکه لی لباکر ایده ویا فرماتا ویجی امش کلاسیک جی کار درخم یعنی ام کارن تشه نوجی مناقشه بکن یعنی اوه که ام دوین ام کردستانین هلبته نه پارتین سیاسی و گروپ تنه یعنی براستی جی عالیه دزگاه سیویل جیده کسایت قبول بار اجوات جیده پتانسیل گلک برفره هیه ایرو وقت اهوانی شر دنگی خود دن دم پارتی یا دن هنکه دی دوی ام او پتانسیل برفره ها کردستانی هیه ام ریه که جیر بینن و جواته ام بی آلترناتیف نهلن و جواته ام بکاربن ده مسئله خباتا روزانه و یا هلبجارتنا جیده ام بی آلترناتیف نهلن ام دکاره ام وقت ایرو اما بیجم یعنی ام دکارم کم خباتا که چالشتا اکیش چه بکند وی درباره ده پتانسیلک برفره اوه کش دروی دم پارتی و دروی هدا پاره کرد و کردستانی پروگرامک معقول کستاتویه و داخوازن عاجل بده برخواه ام چالشتا که کم خباتا که چه بکنه کاگل و امی کاربن چه هاوی لباکور کردستان خلقی خو مجبوری اهوان شرا و مجبوری پارتین دولت مخالفت و اقتدار نکن ام کارن جیمناستیک که بکن یعنی اف کاره به حفظر مدل کنو یا پارتی یا سایجی به کار مدل کنو یا هناك ولاتا کنگره هناك ولاتا تشدیه لی ام دورد لهمبری هفده ام هندکی او بن ام ریش هفدر فکن لی ام وی خبات و فکرنا و خباتنا جی نچن جاره که دیج بو بلدیا که پارلمانتریا که ام درکه ده او نکن پوچ نکن
امش بو بلدیه و پارلمانتریه جی برنامه خود چه جو هلبجارتن پارلمانت و هلبجارتن بلدیه جی لی ام ویا به هفگرتی و برنامه که ام نچم نکوم بن سیاه نکاش بو تشکی کبراستی سیاست هم گشت تک بده هر واده به اما بخابتن بین راده که پاش هاو تلی نریج هلبجارتن او خواتا ما گشت تک دار اذا جبروي خباتك بر فرح جير لازمه ودوی هر کس دوی واریده پیش حکمیه خواه دین آلیکی اگر ام کرد و کردستانی چه پارتیین سیاسی چه دزگاه سیویل چه کسایت چه مالبات چه عشیر چه دیندار چه همو بشن سیاسته ام پیوستیا الترناتیفه کیم بر فرحتل باکوری کردستان دبینن و ام دبیشن گرک ام خلق خو محتاجی اهوانی شرعی نکن و گاوه دوی امرونین شفریه که پیدا بکن افریجی فرمول اوی هنن مرد کارد ناو هفدود ریای ببینه یعنی لباکوری کردستان پروبلمک دی هیه لناو کردا جی اف گلک جارات تسیره خواهیه چا بحث افکاریه دکن و اوا نتوی دکن یعنی ال دوره هدف دم پارتی جویانن به معنی دبن افکاریه نتوی لوند زانن دم پارتی خود ذاتن خو پارتی ترکیهیه یعنی بشک دبه پته دی بو پنجش پارتیین چپین ترکات دنن دم پارتی آوا کردن خو پارتی ترکیه اف پارتی ترکیه قاره هنگ به پاریس نو تشکیدیه لی اف مناقشش بو کردا ام دوی مرحله دیده بنرخینن پارتی جبول کردستان قاره ملت خور خستم که پارتی کردستانی لازمه پارتیان کردستانی لازمن اوا بری صالح اشتی ذاتن مندزانن او مناقشات کنن کردا او مسئله ایدیج روجا با خود خستن پارتیان کرد و کردستانی 100,000 کس برای خستن کرن ایروجی دوی ام و فکر و هشمندیان نتوین اجتماعی نهلن که ده بناو پارتیان ترکیه یانزام ایچده بین پوچ کردن دورده دویم حلوستک می زلاله به لی حلبت ناوا کرداده ده هنه کبن ستاتیه نپارزن دویم هنبری وانجی اگر زمان بپارزن امی بوان دانستندنی دبن یعنی سیاست ام نینن هنبری هف یا رش و یا سپی ده مثلا هفکاریا نتوین اجتماعی شده مرف ده کاره مدل نو پیدا بکه او مدل نو جی کاره پارتی یک برفره که کاره به هم بشتاری حلبجارتنا به هم کاره به سیاست بکه او بکه لگل پارتیان کردستانی ایگ هنن او ده کاره به هفدر پارتی گوها هفبشی چه بکنه مدل آوید و مناقشه بکن همه چاوا بکن یعنی ام ریه که نو ببینن بلا ام ملت ما او گل ما ایدی محکوم اهوان شرع دولت پارتیان دولت مخالفت و اقتدار و اهوان شرع دم پارتی و هدا پاره نبن بیکو اف خباتا که ام بویژن نل سر اساسی که دناوا کرداد دجایتی و یه کور بکه آن دجمناتیه بکه ام نه ام الهمبری سیاستا دم پارتیه الهمبری سیاستا هدا پاره فکر و سیاستی خو بویژن ام خلقی خو هشیار بکن خلقی خو آگاهدار بکن برای خستن بکن ام دبیجن او فکر و او سیاست نراستن دوی ام آلیم کرد و کردستانی لکدا خواه لبدل خواه لخبات خواه و لهشمندی و بیرو باوریا خواه خودی در کبن لسر وی پروژه نود وی امسال مناقشه بله گلک سپاس چلیک لی هرچا جناب وجی بحث کرد او هفکارین حتی نکو دبنگه ها داخوازن آجیل دابجی وسا شکستنه کی خواریه که ایدی کادروین پارتیان جی به باور نکن یا جی به پارتیان پیشیا خواه یا جی امبر خواه کلک خواه باور نکن و جناب و پیشنیاره کی نوت کرد به چالشته اکی چکن دبنگه ها بیجن داخوازن آجیل دا نکوش پارتیان سیاسی تنه کردستانی کش خورد بیجن هر وها سازی و دزگهین سر بخواه روشنبیر و زن چه همیه لحف بینن بلکه ام بکاربن دبنگه ها داخوازن آجیل دا پلاتفورم کی چپکن هر وها پارتیه کی نوک و جناب و دیسات بی اخافتنی دا باساوی کرد که بکاربه بکره هلبشاتنا بکاربه همی آلیان بخواه نافه تو او که کوئی نهار که جبو بی کاری دست کریه هیا یا نو پیشنیار کن و جبو یوجی دهونی کار کن نعم راستی نه بس جبونا داخوازن عاجل ادبیجم جبو
ستاتویک سیاسی ملی جغرافی جی برنامه خود که لی بکاره داخوازن عاجل بده پیش اف کار پلتفرم برفره به اف دکاره اف پلتفرم وک پارتیک یاسایی لگال خواه ارگانیزه بکه آن بشه که اوانات وی وارد براستی ام دخوازن خلق مجی و فعالیت می سیاسی و روشنبیری جی و مسئله ده سر بفکرن ده چالشتایی که ده کنخباتا که ده بلکی مره کاری به و مجاره هم باشتر به هفدر مناقشه بکه ام ده بیجن پیوستی به وی یکی هیا که لباکور کردستانه هفکاری پلاتفورم اتفاق جبهه بچر ناوی به دزگه که نو یا کردستانی نتوین اجتماعی هیا دا ستاتوی سیاسی جبو کردستانه و دا خوازن عاجل به هفر بین روژوه اف احتیاجه که ام بکاره بالسر و احتیاجه خباته که بهونن لگل و جبو دا خوازن عاجل جبو زمان کردی جبو خبات اندجی ام دکارن پلاتفورم هم برفره چه بکنه ام وانا نینن هم بری هفدو جبو اوه جی یعنی ام دا خواز کن کل سر و بفکراندن اما هلبت دمین پیشته با پارتی والپرزن کردستان جی دوی وارد اما فکر خواه این زلالی برای گشتی جیر پار بکن لی خلق ما نه مجبوری احوان شرعی هینه و نه مجبوری اف سیاستا که ایرو کدا ملت ما بدل ملت ما براستی جی براویتید که نه مجبوری ویه بی که ام دجایتی دجمناتی ناوا کرداده کور بکن دوی ام آلترناتیفا دینن و ام جبو برجواندین روزانه یانج بود اوه ام نکبن بن سیاست غلط ام آلترناتیفن ام خودی ملت خانه و خودی ولایت خانه دوی ام لسروی اساسی بکاربن برنامه نو پیشکش بکن و آلین کرداجی برا ده مسئله اوه جی ده غلطیاک پرمزن هیه یعنی مثلا ما بخواه گلک جارا گوتی ای کار ببین یک بلا ببین یک این کار یک برای هفکاریا بکن این کار هفکاریا بکن برای دیالوگ دینن این کار دیالوگ دینن جی برای جناتیا هفدون نکن اف جبو ما ریبازک اساسیا نتوین اجتماعیه جبو برای کس زوری نده کسی که ورنا فارتیا مکه جبو یک تیاکی برای کس زوری نده کسی که تو وی بک ابتر ناکم تو وی بک ابتر کار ناکم نا پرنسیب نتوین اجتماعی بلینن دیارن ورن ام سروانا بپیون و ام بکاربن ده مثلا هلبجارتنا جیده مثلا داخوازن عاجی جیده ام هفدور عقلکی هفبش بهم نکو بی دما هلبجارتنا دیسام ام شف بکون و هر یک هر درکه ام لسر بی وارید و جنوب مناقشه لازمه آلین کرد و کردستانی جی مخابن جبر که ضعیفن و ده ناوا جوات ده پوتانسیل کوانتونه و راستیا خوشی نابینن ام راستیا خوشی نابینن هر کس دبیجه دکانا من و دکانا من و لسر و سیاست دک و هر گدارن جی معلسف پاتیناج ده حلن جبو ام وانا گشی دبی هر کس دالیه خود جاره کدی بنرخینه باکره کردستانی فکر و هشمندیا نتوین اجتماعی بنگه خواهیه مشروعیت خواهیه حق خواهیه ام بحثا ولات خو ملت خود کن لی ام بحثا ایروجی دکن ام بحثا زمان خود کن ام بحثا خبات دموکراتیک جی دکن موافقه دموکراتیک جی دکن ام بحثا هر گاوک ریج ملت مرج خلق مر وک ام بحثا همو پرسو پسکلی کاج دی ام کن چه عالیه دینی به چه عالیه مذهبی به چه عالیه جواکی و نتوی به اگر ام وقت عالیه باکره کردستان ام گش جاره کدی لوی پیواژه خود 10-15 سالی وگرن و ام بویژن براستی لبر ناکوه جبو پارلمانتریا یا بلدیا یا جبو تشکی دی ام رابن شخصیت خود سیاسی پوچ بکن تو نبا حسبینن لبر ناکوه ام بین جمع ام دکارن به آلترناتیفین جدا برین جدا ام دکارن هلبجارتن بلدیاجی جبو ملت خود باش بکار بینن هلبجارتن پارلمانتریجی بله گلکی سپاس ام اگر تشتکی دن لسر باکوری کردستان تنه به ام دروازه پارچه دن یعنی بشین دن کردستان بکن ام دروازه وی ببن از همه لور بیجیم ام بچن روجاوای کردستانه بر کل وی مجارکی گرم هیا
demekî berê li Rojavayê Kurdistanê Rêveberiya Xweser ji bo 11 mehê yanî sibêna dusba dê hilbijartinên şehrewaniyê çêkirana ji bo vî gelekî kar û xibat û bêjin civîna jî çêkirin li gel etkişîtê berûdorê xwe jî lê her çi bû ev hate paşvexistin niha avêtine meha tebaxê di meha tebaxê de dixwazin wî ewkî bikin lê em ji der û dora jî dibihîsin ya ji rewşenbîra û ewka dibihîsin ku dibêjin ev hilbijartin heta hilbijartinên Amerîkayê serokkomarên Amerîka tên pêkanîn dê ev hilbijartin jî ewk nebin. Belê em behsa wî bikin lê min ewkekî dinê ji bîr kir ez bipirsin ez ê paşê dîsa bême wê lê em hena behsa bira bikin em ê dîsa werin li Bakurê Kurdistanê li ser ewkekî dinê û avêtine tebaxa 2024 gelo hûn wek Partiya Welatparêzên Kurdistanê diya çawa dinirxînin û dê li vir hilbijartin bikaribe pêkwere û em dibînin ku di televîzyon û medyayê Tirkiyê de li dijî hilbijartinê dengekî mezin û dengekî ema bêje hemî televîzyon hemî ew çend roj û behsa wî dikirin an jî dibêjin em serketin û hilbijartin nehat kirin lê peyvên Amerîka daxuyaniyên Amerîka jî ji bo xwe dîsa problem dibînin dibêjin behsa rêveberiya Xweser kiriye wê derê ewkekî yasayî nas dike ewa jî ji bo xwe xistine problem lê ya giring ew e dê li Rojavayê Kurdistanê bikaribin hilbijartinekî şehrewaniyê çê bikin ku hemî pêkhateyên Kurdistanê jî têda bin. Belê niha ev hilbijartina ku Rêveberiya Xweser dayî ber xwe dabû ber xwe helbette hûn dizanin di nava Rojavayê Kurdistanê jî bû ciyê gemgeşiyê û enekesê ev hilbijartin boykot kiribû. Biya me li Rojavayê Kurdistanê partiya me di berê jî de me behs kiriye me gotiye îdareyek hevbeş ya li ser esasê mutabaqata dihokê di nava hemû partiyên Kurda de partiyên Rojavayê Kurdistanê de bê avakirin û ev li ser vê îdareya hevbeş bikaribe ji xwe re bernameyek navxweyî û peywendiyên navneteweyî ava bike em xwe her li ser vê fikra xwenin lê mixabin em dibînin Rêveberiya Xweser PYD û em bêjin PNK û partiyên ku îro li dora PYD'nin di vî warî de ew hewcedariyê mutabaqata dihokê pêk nayînin helbette di aliyê peywendiyên navnetewî û li gel Tirkiye û hindek siyasetê xwe de rexnê me hindek aliyên enekesî jî ew ê henin lê di esasî de bi a me mutabaqata dihokê yanî tabii li gor şerdê îro helbette divê bê nûjenkirin û bê jinûbe bê tarîfkirin lê îdareyek hevbeş çareya destpêka çareyê ye wê manê helbette heger em li Rojavayê Kurdistanê rewşê binerin li ser heger tabaqatek di nava partiya de hebe û îdareyek hevbeş bo avakirina wê hebe dê hilbijartin jî hîn baştir û maqûltir û demokratîk bin daxwaza me jî û pêşniyariya me jî li ser vî esasî be elbette em ne partiya Rojavayê Kurdistanê nin ew ên aliyên siyasî Rojavayê Kurdistanê dikarin di vî warî de ji xwe bername xwe tespît bikin lê mixabin tiştê em dibînin Amerîka jî wek berê bi wê germayiya berê ne piştgirê mutabaqata dihokê ye ew jî ciyê pirsê ye lê her a rast jî dîsa ev e ji bo ku hilbijartin hat tecrîkirin bawekim tesîra gotina Amerîkayê Amerîka jî gotibû niha şerdê ku hilbijartinek demokratîk vê kirin tuneyê elbette zext û êrîş û tehdîdên dewleta Tirkiye ji Amerîka berçak
yani وان بخوا ربریا خسر او پاشتا خستنن جبو تباعی کا پشتباغی جی چوی نبه لی ام بخوا دبیشن بلکه اف پاشتا خستن بلا به سببک بلا به شانسک جبر که همو آلیان کردا ریا او که اداره کفبش سیاسی عسکری دیپلماتیک آبوری اداری وکن و بکاربن سر او که برنامه کفبش مطابقات بکن او گاوه ده هلبجارتن bir معقولتر و باشتر. بله دیسا اما نه دیسا من چند پرسه من هبو من جبر چاوه من درباز بیه او کیه از لسر او کی کل ور دیاربکر کافه کی به کردی خدمتا کافه پیکدانی که جبویجی دمکی بره خودیه پینه کافه که ناوی پینه کافه خودیوی رمضان شیمشک خاطر دست سرکرین و محکمه آمده دربار رمضان شیمشک ده بریاره حبس مال ده کن و بویاره چا دنرخینن و جبو زمان کردی بگشتی هلوستا دولت ترکیه و هلوستا روشا کردان اون چا دنرخینن دوی درباره دا پیشنیار و خباته که تایبت پوکی هیا یا نه و اوه هلبت بگشتی که مثلا زمان کردی هما بیجه همی علی بحث زمان کن و دیسا جی افیارن وها جالی دولت ترکی و تی کانینه هون چواد دنرخینه امزانه که وکی پارتیا ولاد پارێزم کوردستان دوی مجاری دا و مساجێکی jî dabû و دیارê protesto kiribû lê em dixwazin anha bi dengê ve carek din diya bibîn. بله ام دوباره حفصا مالي لمالي يجبو رمضان شمشكي ام بروتستو تكن براستي جي او هلوستا بينا كافي او يا خودیه پینه کافی رمضان شمشک الوسته لی خودی در کتنا زمان کردی بو زمان کردی ده هر بشن جیانه ده به زمان روزانه و زمان کار او گاوه گرین بو لی دولت ترکیه چه ترسیه گوت اگر از مداخله پینه کافی نکم و از خودیه آوائه که نترسینم جزا نکم ده کافه و رستوران و اوتیل و جهن کار ین دی و اصنافن کردستان ده جوان ببن نمونه و اوه و پیلکه ده بلا ببه و امریکا ری برده بگن اجبر وی هاوی هلوسه گرتن و حفصا لمال دانه او بریال گرتن او بریال جی لدجی انسانتیه لدجی حقارت لزمان کردی حقارت الملت کرد حقارت للديمقراطية حقارت للمافيا خو إفادة كرني بر أو تو نه قبول كرن و اف گاوا کپینا کافه آویتی جی نشاناویه که یک لباکور کردستان براستی دوی بهشمندیه کنو ام لزمان کردی خودی در کبن چه فیربونا زمان کردی چه وقت زمان دجیان روزانه هر بش جیان ده بکارانینا زمان کردی ام به سرید پارتیان کردا سیاست مدار و شنبیرین کردا آلین هشیار ین کردی دوی بهشمندی برنامه کنو لمسئله بنارن دما دیجیتالیزاسیون ده دما اوقاز دزگهن لسر سوسیال مدیا و لسر پلاتفورمین دیجیتال او بونن بلاو بونن تلویزیون و رادیو و گلک دزگهن دی که وقت آگره که دارستانا کردی که به زمان کردی دانه برخواه و ترکی زمان کردی زیده تر سردسته به دمک واده دوی ایمجی برنامه می روزانه جی هبن برنامه دمکی جی هبن در برنامه دور دری جی هبن یا دسپیک دیاره یا دسپیک دوی هر کردک دناو مالا خود به کردی باخفه دوی ام همو کس بکاربن کردی نزانه بن کردی فیر بن
زاروک خو ام کردی فیر بکن ام کردی وان باخفن دسپیک مسئله اوه و ام بکاربن براستی جی ده همو بشن جیانه ده کردی جی لگل هندک جیات و مجبوری ترکیب کارتینه لی کردی جی بکن زمان اساسی جیان سیاست روشنگری تجارت دانستندن بازار کلتور دوی ام دوی واری ده براستی نه بگوتنه به کریارین خو به جیان خو ام ویا اثبات بکن اگر ام دوی واری ده گاوه ناویژن ام بخوا ناویژن البته کده دولت جی سسپه دولت مافی در ساحل بجارته قبول کریه آکردی لی حوجداری ویجی پیک ناینه حتیش دسته وانتیجی دوی واری داستنگیاج در خنج بو زاروک در ساحل بجارته یا کردی ترجیح نکن هزار استنگیا در خن او زاروکیم که او درس بجارتنن بنارن یا 3 ماموسته یا 5 ماموسته 10 ماموسته جوان تعیین کن افتابی دولت ترکیه ده عالی که ده دمکه ده مجبور ما بو و گاوه باوجود نها ورخوی وقت پوشمان بو ایده هم کرد و هم لدرس بجارته خودی در کبن هم وقت سیستماتیک ام بکاربن مافی پرورده از زمان کردی و فرمیبون از زمان کردی بکن داخوازه به میلیون پرده اف لپرسین و انکت و داویت تین کرن جخوا ویا دیار دکه دبین صدی حشته کردا زیدتر پرورده از زمان کردی و فرمیبون از زمان کردی دپاریزن دل خود و قبول جی دکن کرد زمان کردی خودی دوی ام ویا بکن وک ایدی راستی خباتک اساسی لباکر کردستانی هیکل ملت کرد زمانی ویه اگر ام بکاربن دوی درید زمان خو خودی در کبن و میلیونان کرد زمان خو فیر ببن زمان خو باخفن و ام بکاربن پیش روژا خو دهاتی خو زاروکین خو سر ویشمندی و وی زمانی فیر بکن و پرورده بکن از باور دکم ده سیاست کردی رنگی خو بگوهره ده آلیه الهمبری دولت ترکیه جیه ده هیزا مگل خودتر به قادر ناو نتوی جیده امی بکاربن پشکریا گلک مزمستین جبوه ده خباتا می سیاسی ده و خباتا ملی دموکراتیک ده خباتا انسانی و کردی ده زمان کردی دوی امگش و برنامه اساسی لی خودی در کبن امریه که ببینم که به میلیون هم کرد برا وفادا خوزنا خودی در کبن ام خباتا ویل سر ویاجی ده ام دکارن اوه که بکن یعنی دمه که ما بخواه پیشنیاری آنی بو مگوتو یعنی وقت مجلس زمان کردی ورا آوا به امریه دی جروینن جبو ویجی کاره کم خباتک چه بوه که جکیجا سیاسته بش کیجا پارتیه بش کیجا رنگی کیجا دینی کیجا مذهبی به یعنی اوه کل زمان کردی خودی در کبن امریه که ببینم دست بدن هب که ام براستی بکاربن وی بکن روژاک اساسی لهمبری پارتین مخالفت و دسترات دولت ترکیه جی و ام بکاربن بکن روژا با گل ترکیه و گل کردستان بشی بله براستی پنگاو یا جی هلوستا پینک کافه هلوستا کی پیروز بود و نمونه بود که درو دورندن جی جسارت بگیرن چالاکی اون سابقین یا جی کار اون سابقین لی مخابن دولت ترکیه به اواکی حشد آجوتا سر و نهاجی خیوی حبس مالی دا گرتیه لی برانبر وی پشکریا در دورندن چه سیاسی چیزی سازین سویل گلکی کم بون اواجی بله جی مخابن جی بله شیعه جبویجی به جواکا کرد لباکور کردستان تشتی وها گرنگ بگیرن و پشکری بکن که اوا بلا تر ببه فراتر ببه بناف خلقه دا خفت جسارت بگیره و زمان کردیجی ببه زمان کولانا ببه زمان دانستاندنه ببه زمان مالا و همی داری بله دخوازم دوی مسئله ده جبو زمان کردی ناو پارتیال پرزن کردستان تمام خبات ما پارتیا ما به زمان کردی اساسی هم دگرن البته جبر خبات سیاسی و جبر که جنوی زیتر کرد و کردی نزانن
ام مجبورن داخویانی و خبات خو هندک او خو ترکیجی بکن لزمان می اساسی خبات سیاست کردیه و ام به کرمانجی و زازاکی کردکی ام هر دو زاروای جی داخویانی خو بلاو دکن ام خبات خو حتاج دستمتی ام هر دو زاروای جی ماشینن و دوی واریده دوی ام گلک حساس بن تایبتی جبو اللي هم بري او زخت و اسیمولاسیون زیاده تر لسر زاروای کردکی کرمانشکی زازاکی دوی ام گلک هشیار بن و ام بکار بن به هر دو لحچه خو به هر دو لحچه خوجی به هر بش جیانه ده ام کاربن اکتیویزه ببن لی او پارتی آل پارزم کردستان دوی واریده البته ام جی که مایه مجی هنن او تشکو ام دخوازن تک بینن نگش به تک نانی بجی لیل باکور کردستان ام بسر بلندی کار ویژن پارتی آل پارزم کردستان لی خودی در کتنا زمان کردی ده پارتی یک اساسیه به هشمندی یک ملی کردواری تودگاره کردستانی تودگاره جبوه جی اگر ام خود دست به نکنه ام چه اندام پارتیا چه کسایت کردی کردوار ام خود دست به نکنه دور و برا خوش معلومات خود دست به نکنه ام نکاربن کسی دیجی قانع بکن و ام نکاربن کسی دیجی بخن ناوی خواتا زمان کردی خودی درکتنه کیل زمان کردی خودی درکوه دوی ام لگل ام نبین اف کیه چیه ایرو دولتا ترکیه جبو زمان کردی گاوابیتیه دوی ام لی خودی درکوین ام پیشتر ببین و ام نهلون که اف گاوین که دولت آویتیه ببه ریل بر خواتی هین پیشتر بگره دوی هین بر فرهتر بگره و کی زمان کردی پیشتر بگره کی زمان کردی زندی بکن کی زمان کردی ده گاوه که باویجه دوی ام لگل ویبن ام پشکریاوی بکن ام حورت هف بگرن ام نبه اف دوی واریجه دوی ام براستی بشمندیک این برفره و راستی معقول مسئله بله گلک سپاس از ورم فرصتی گنج بو باشور کردستانه جناب وجی باش دزانه که در پارلمنت کردستانه دا 11 کرسی جبو پیکاتین که متوال کل کردستانه نه و کوتا هبو بجی دست پیکا بجی نوتو یکی نوتو دیگی حتی ها اوه هبو دستور او که عراق دا که فدرالی دا جی اوه هاتبو قبول کرن لیوان دمی های داویه دادگاه او که فدرالی بغداد وی کوتای راکر اوی 11 کرسی جورتر راکر پاشل لهمبر وی اعتراض چه بون نقبول کرن چه بون جبوی دادگاه جاردن رونشت دادگاه بغداد جاردن رونشت و 5 کرسیا قبول کرد و 5 کرسیا جی لباجار کردستان پاوا کرد دل سلیمانی نظام یک لبروگ دل هوله اروار حاصل سا پار بکر و نهاد به هلبجارتن دوی آوای ببه yani بگشتی لباشور کردستان چد به وقت پاوکه پیشنیاره و او که جبو کردان لباشور کردستان چنه باشور کردستان تاریخ خود اثبات کری که گاوا کرد اتفاق بن پارتیم کردا لگل هف بن اتفاق بن گلک رین سرکفتنه بدستنن و گاوا اتفاق نبا کردا تک چویجی هم ریا سرکفتنا خرابوی هم جی دستکفتیم که بدستنن تک چون ایرو لباشور کردستان جاره کدی ام وی رالیته ام روبروی وی رالیتنن به تایبتی پشتی رفراندوما 2017 یا سرخبونه به اتفاقیه دناوا کرداده ریل اوی وکر که 145 آخا کردستان کرکوک و شنگال و منطقه دیجیتی ده 145 آخا باشور کردستان که جاره کدی که دست بغداد که دست حشد شعبی او سبب اساسی به اتفاقی بود و مخابن دوی واریده انجام گل خراب جیانی جوی روژه حتی ایرو به اتفاقیه دناوا کرداده بوی سبب که گلک دست کفتین
فدرالی جی یین کرداش دست چن بغداد ویاش خورو فرصت دبینه چه بریا محکمه فدرالی بغداد چه بریا زختن ایران چه زختن ترکیه به ایریشن ترکیه و ایران ستاتویا فدرالی یا هرما کردستان دگلک آلیاده darbe mezin xwarine û hîna jî dixwazin veya lawastir bikin. Îro ev gengeşiyên di mesela Kotayê jî de, di mesela hilbijartina Kerkûkê jî de û di mesela êzidiya Kurdên êzidî jî de heger em lê binarin sebebe esasî ew nelhevkirin û bêtifaqiya nava Kurda de rêj bat şinarve dikin. Di mesela hilbijartina Parlamentoya Kurdistanê de حزیران و مها حزیران ایسال بچنبا لی پیشتر جبر مثلا کوتایا یعنی که اعتراضی محکمه فدرالیه بغداد کرد گفتو برا او 11 کوتایش با پیکاتیان نه لسر بازنه که تنبی یعنی نه سر حوزه که تنبی برا بکن لگور باجاره لگور هولیره و سلیمانی هوکو حرف چه هر باجار بکاره به لگوروی دنگ خوبه پیکاته یعنی به 4 بازنه به معنی دیگرتن محکمه فدرالی ویاش خود کرد فرصت رابو جکوکه و مثلا کوتای را کرد گو نه حوجه کوتایش بو پیکاته ای هدکه اعتراضی ویا کرد گو هم ویا قبول نکن دامزراندنا هریما کردستان حتی ایرو مثلا پیکاته گلک گرینگه و بی پیکاتیا بی وی مافیوانی معقول مشروع دموکراتیک نممکنه هم بشتار ببن اعتراضی محکمه بلند کرد محکمه بلند جی باشه مثلا کوتایا قبول کرد لی هجمار آوان داخص 5 کوتایا لدهوک یک جبو ارمنیا لحولیره دو yani یک جبو ترکمنا یک جبو سوریانی کلدانیا و لسلیمانی تاده آشوری کلدانیا و ترکمنا هر که یک کوتا دانی نها پیکاتت البته بیا رد کن قبول نکن بهشون نحقی لما مثلا آشوری کلدانیان دهو که نفوس کوانی بر بچاب هی جبو هم تو کوتا نهاتی دانیم جبو حولیر ترکمن دبن کوتای مکه من لسلیمانی ترکمن منطقه که هنن لی آشور سوریه کلدانی که من یعنی دوی واریجی دیسا دیاره که محکمه بلند نه لگور علیتا پیکاتیان و لگور نفوساوان و لجه هی بریارک دایی لگل ویجی هر وها او بون او هندک کسیم که دی سیستم الکترونیک دی ناوی وان تو نبون دنگ دیرین کردستانه محکمه اولی وانا نحسباندن و نها ریوه کرد که وانا جی بشتار بن دیاره ده هل بشارتنه ده اوی دل هف بکن یعنی پدکه جی ایرو داخویانی خدایی که ده بشتاری هل بشارتنه ببن ممکنه پیکاته جی بشتار ببن هرچی خواست کم جی به هجماروان لباشور کردستان کوتایا پیکاتهان لتمام روجلات ناوین ده نمونه که لتو ولات روجلات ناوین ده وی آوایی ریز لپیکاته ناتی گرتن و مافکی ونی تایبت ناتی داینون جبوان گلک مهمه براستی اگر دستپیکی ده کرد ناوا خودم بجن هدکه و ینکه بکار بوا مسئله چاره سر بکرنا ده 11 پیکاته او نبا بلکی جبو مثلا 4 بازنال هم ده بکرنا لی مخابن دیدم وابویو که yani محکمه فدرالی فیلی گلک جارا یعنی که سریلوی داره دایو که جبو هندک تشتا چاره سر بکه او جی جبو ستاتویا باشوری کردستان ریج بغداد و محکمه فدرالی که yani براستی سر دجی ستاتویا کردستان اساس ریج وان خوش دکو که مافیم فدرالی جبرد دوی ده جبرو چکینن و ضعیفتر بکن باشور کردستان دستپیک دیاره yani ام بخواه وقت پارتی باکور کردستان براستی ام دکارن وقت خوشکو برین وان ام کارن پیشنیار جوان بینن ام کارن مهم او پارتی مدل هفته بکن
چاوا کو دما دسپیکه ده سال 1997 ده رحمت الإمام جلال وجناب سروق مسعود بارزاني الهف كرن اتفاق استراتيجي شكرني وقال دست كفتني باش مزدم هذا بدس خستن ایروژی پیوستی ام دبیم بوی هیا که پدکه یعنی که همون پارتیان کرده لسر برجواندین ملت کرد سر پاراستنا دستکفتین فدرالی حریما کردستان و پیشخستنا وان جبو یک کرنا دستگاهن پیشمرگه و آبوری و آسایش و همو سیستم حریما کردستان دویش بو فکر کنو سیاست کنو جنوب اتفاقات چه بکنه ام دوین اوش بو ملت نباشتر به و هگر او نبجی براستی ده کرد زراری ببینن دوی وارد همو آلیین حریما کردستانه دوی هین هشیاری تبگرن و زیده ترجی رزدار سروک مسعود بارزانی دکاره رولک او بلیزو که هم خالشونا رحمت الإمام جلال هم جبو شونا خو شونا هر دو پارتیاجی سیاست کین هفگرتی سیاست نیرینک نو کربو کاره به وقت اتفاق استراتژیک یا نو آواب کد بیواری بلکه کاره رولک باشتر بلیزن هم وقت پارتی و پرزن کردستان آلیکار پشکر و حوالبند دوینو که ستاتویا حریما کردستان بی پاراستن دستلاتریا بی پاراستن دوی هرکس ریزه لی بگرتن و دوی اف سیستم فدرالی آبوریا خلق خو و جیان خلق خو باشتر جی بکو یکتیا خوی ناخوی دراوی خورد بکه و ریلی وکو که بکاره او اراده رفراندوم جی بکاره زمین اوی خوردتر بکه ام بخواه وک هوکه ام دوی فکره دنه نها حریما کردستان وندزانن يعني جدر به حریما کردستان جی کرکوک و بازار دجی بجارتنا محلی چه بود یا وارز گها چه بود لکرکوک وندزانن کردیسا جدا جدا بشتاری بجارتنه بون و دوجده او باتفاقیه کردا بو سبب که مخابن هنک دنگه کردا جی والا چو دکار 15 نونر انجمنا کرکوک هیه یک جبو پیکاتین آسوری کلدانی جدا کرنن لی هگر کرد یگرتی بونا نها کردا پنج ینکه دو پدکه بدستنن هگر یگرتی بونا محقق حیش نه ریاوی هبو بدست بخن مخابن باتفاقی ری و کرد دنگه وان هنک وانج آلی عرب و ترکمن چون نها اوای شش ماه نیز شش ماهی نکارن پارێزگەه والیە کەرکووکێکی بێ هەلبژارتن بەژێدە کورد اینا نەگیشتنن ئەوەکێ واقعکە لێ باوەڕ دەکەم پەیوەندی هەنن دانوستاندن هەنن پێدەکە و یەنەکە چەندێ بەرێ گوتبوون ئەم لەسەر وێ متابقم کرد دەبێ کورد یەکی کورد والیە هەولێرێ کەرکووکێ دوی واریدە ئەم هێوی دەکەن ناو پرسکەرێک ناژی بێ چارەسەرکردن کرکوک راستیجی گله گرینگه و کرد هرچقاس بری هلبجارتن اتفاق خود چه نکردن جی ایرو بکاربن بکیمانی و تلافی بکن و او داربه او ضرر که پشتی 16 جوتمه 2010 کل کرکوکی کتی داگر کرناوی و کشتیوی کرد یگرتنا خود کارن تلافی بکن البته جبو ماده 140 دیسا اتفاق لازم دنابا کرداده جبو پیکانینا اوا قانونا بنگهینا فدره یا عراق کرد یگرتی بین دهین زیده تر بکاره به مافی خوب جی بینن لگور سپورین کل باشوری کردستان بحث دکن تقریبا 5 ماده اساسی ین کرداب گریدای قانونا بنگهین ده اواج 2007 5 حتی ایرو بجینه هاتنن ماده 140 جی بجینه هاتی گلکتش بجینه هاتنن او محکمه فدرالیه بغداد بخونه محکمه قانونا بنگهین جیبوی گوتون اما پاشه شکلکی نو بدنه او جی وهمایه او باتفاقیه کرداجی تاثیر البيت که نام هیکن و ام داخواز دکن و کردن باکر کردستان جی ام دیویژن حریما کردستان
باشوری کردستان پارلمنت و حکومت و پیشمرگی هرما کردستان دولتا دستکفتنا فدرالي آمد گشایه و ام دبیجن بریا ما دبی عالیه باشوری کردستان باتفاق بیه گرتن لبی دستکفتنی خودی در کبن پیش تا ببن و ام جیل گلوان پیشمرگی بله بله دی هبو بحثا چنگاله و من وی بپرسیا بله مثلا شنگاله و کردن ازدی بله اون دزانن يعني قالك ليستكن مزن هنن جبوك او محدودية كردن ازدي او قتليام او جنوسيد سرون هاتي كرن هندك آلي دخوازم بري بگوهرنو في چنده بري لپارلمانتو عراقي هندك پارلمانترين عرب خواستن دا وك دحولة كدنو که وك ازديار نتوك جدا نشان بدن آن بخون وستاتوية براستي اوجي عێریشێک لە دژی ملەتێ کورد عێریشە لە دژی گەلێمەی کوردێن ئێزیدیژی ئێزیدی کوردێن ڕەسەنن هەراوێ خۆ کوردن تو کەس نکارێ vê realîtê vê rastiye ji ortêrake Kurdên êzidî divê hemû Kurd Kurdistanî ev neheqî û êriş û jenosîd û qetliyam û ev بحقوقية كلوان هاتي كرن الهمبري ودركبن ودوي بارلمانتو حكومة هرما كردستان ببرنامج كطايبت فان نهقيو وفان مقدوريتنا بده برشعوا برنامج طايبت وانا تلافي بك اف سديسة شرده حتى دنافا هرما كردستان ده وبشك هرما كردستان او جيان كردن ما يزيدي مش كبرين ما كرد يزيدي تدانن دكارن ستاتيون طايبت به هرما کردستان به پارلمان و حکومت کردستان به گردای دکار مافین تایبت جی وک هرمن سیستم هرم او خوی داره بکن کارم به او کرن لیام دبین هناك براواجی و خوازن کردن می ازیدی به بغداد گریدن جی کردستان بقاتینن هناك خوازن وانش کردیتیه جی در بخن الهمبری و همو کردشیار بن و البته کردن می ازیدی جی از باور دکم هشیار به مسئله ده و بپلان و هشمندیک نتوایی هم تبدیل. بله کردن ما ازدی از بارکن پارتی و گله کسندن برانبر وی هلوستی داخلیانین تون دابون ناراضی بونا فا نشان کربون. بله ام روجلات کردستان جبیر نکن دمکی بره هلیکوپترا سر کمار ایرانه به هیئت آوی به هات خواره و همی به هفرا مرن و نورمال ده قانون ایران دان نوا 6 روزی ده 6 هفته روزی ده به یکی نو هل بجیره لگور مدیاه تی گوتن که ده نرمیه کی یا جی گوهرتنه کی ضعف جدی نبجی ده ایران و البته تشیره ویجی روجلات کردستان ببه بدیتنا و هلبجارتنا تر کماره کی نو کنها نادوان پیدا هنه de Türk hayatına ki İran'ı konnermiye ki çebike de bebe ya çavadın yapıyor. نواهل بجارتنا که بوم بفکرن سرو کماری وانی بری احمد نژاد و گلک برپرسیگ وزیرتی کرن و سروک مجلسا وان کرنن او جینه کارن جوی موخلا او دستلاتاریا ایران درباس ببن هل بجارتنا که وها کجبو کرده جبو ملتن گلن ایران تو ریاک دموکراسیه تو ریا خود تمثیل دیده تونه يعني اوه كوريل بر او كسي خوي اساسي بقرن بتوهاوي داتن سيستمك وايه كسي كردكي براسيجي جداب فكري وجداب ولات پرور به نكار جوي موخلاوان درباس به زحمت جبر لي ام دبينن هر چقاز و موخله ده او بكن جي هنا كرد درباس دبن و ده هلبجارتنا درباس بوي ده لگلک منطقه کردا روجلات کردستان ده کردا و هلوستا خوش نشاندان گوتن چه دبجی ام دنگه خو بدن ای کرد و هلوستا نتویجی نشاندابون لبگشتی تو هلبجارتنک دموکراتیک تونه این لوی داره
هەلبەتە پارتیên me li Rojhilatê Kurdistanê rewşa wir baştir dizanin ew ê xwe helwesta xwe nîşan bidin tiştê ku em dibînin bi xwe rejîma Îranê net rejîmekê demokratîk e aliyê mafê milletê Kurd jî de aliyê milletên dijî de wek sîstema demokrasiya ji bo gelê Îranê jî de tu sîstemek ku heta îro danî tuneyê her roj însana îdam dikin dikujin digirin û rêlber her tiştî girtinin rejîmek wiha antîdemokratik de hilbijartina bêkirin jî nemimkin e demokratîk be helbette partiyên me Rojhilatê Kurdistanê dê baştir bizanibin û li gor wê dê siyasetekê danin em bi xwe wek Partiya Hevperezên Kurdistanê bi her avayê xwe em li gel xuşkbirayên xwe Rojhilatê Kurdistanê nin em dibêjin doza wan a azadiyê doza meşrûyî neteweyî demokratîk e em li gel wan in û wek milletê Kurd perçeyekî milletê Kurd em xuşkbirayên xwe bi her havî em xebata wan meşrû dibînin û em li gel wan in. Belê gelekî spas em îca derbazê diyaspola bibin hûn dizanin ku niha ava demekî dirêj e li Ewropa ji bo parlamentoya Yekîtiya Ewropa dê hilbijartin dihata çêkirin û ev hilbijartin ava ji şeşê me ye heta niha dest pê kiriye û îro jî roja dawiyê bû hûn wek rewşa Kurdên Ewropayê xebat û pirsgirêkên li diyasporayê çawa dinixînin û ji bo xebatekî berhemdar li Ewropayê pêşniyarên we çi ne û vê hilbijartina li Ewropayê ji bo berjewendî û ji bo karên Kurdistaniyan çawa dibînin. Belê niha mesela diyasporayê yani gelek cara rastî li ser esasê xelet tên şîrovekirin gelek alî çawa dibin diyasپora bes wek lobî behs dikin xebata lobiyê dibin diyasپora xebata lobî yani bi kêm tarîf dikin bi rastî jî divê em piçekî ewî tarîfa ew ê zelal bikin xebata diyasporayê çi ye xebata diyasporayê xebatek berfireh e beşekê wê lobî ye yani lobiya ji bo zimanê Kurdî kultura Kurdî siyaseta Kurdî mafê Kurdayê ew mafên netewî demokratîk e berfirehî divê li gel dewleta li gel aliyên siyasî li gel aliyên sivîl xebatek bê meşandin ew lobî ye xebata lobiyê ye aliyê dî de beşek xebata diyasporayê xebata mafên însanî mafên demokratîk mafên wek hemdewletî hemwelatiyên Kurd ku li Ewropa dijîn mafê wanî însanî demokratîk e ê jiyanê ye di vî warî jî de divê xebat bêkirin di bernameya xebata diyasporayê de divê ew jî hebe yekî li Ewropa dijî çi mafê wî însanî hebe wek xelkekî Ewropî divê mafê wî bêparastin çi ê hemwelatî be û çi jî ê penaber bin divê li gor wê bernameyê xebata diyasporayê hebe beşek dî ya diyasporayê xebata ji bo lêxwedî derketina ziman kultur dîrok hişmendiya millî neteweyî ye yani divê Kurdên li diyasporayê ji bo zimanê xwe fêr bibin bi zimanê xwe biaxivin ji bo kultura Kurdî xwedî derkevin tarîxa Kurdî bizanibin Kurdistanê bizanibin ji bo bikaribin hişmendiya neteweyî pêş te bixin divê xebatek berfireh bêkirin ew jî beşek xebata ew ye diyasporayê xebatek beşekî dî jî mesela piştgiriya xebata neteweyî demokratîk têkoşîna neteweyî demokratîk ya her çar parçeyê Kurdistanê ye piştgirî alîkarî lêxwedî derketin na û danasîn û propagandaya wê ye evana giş û beşê esasî yek jê jî bi rêxistinekirina Kurdên li diyasporayê ye eva ev pênc şeş xal giş bi xwe xebata diyasporayê û destgehên mesela diyasporayê didin ber xwe xebata diyasporayê didin ber xwe divê va wazîfena gişa va xebatna gişa bi hevdûr bikin bernameyekê û li gor wê veşînin
دیاسپورا گلک مهمن یعنی اگر عمله بنرن ایرو ملتین کبونن دولت هلبته بهزا خوی نافخوی بهزا خلق خواه و رخصتنا خلق خواه لسر پیاد مینن لی سیاست و پشکری و دانستندن ناونتوی یه دولت و یه ناونتوی گلک جارا در دکوه پیش حتی دبن تاین کرد جبروی ام وکرد دویل دیاسپورای لیر ریلی ببینن لی بگرم که لسر وی هشمندیه لسر وی پرسپکتیفات دیاسپورای ام بکاربن خباتک برفره بمشین وک پارتی ولات پارێزên Kurdistanê ew gotina me ew rêbaza me ku em dibêjin yên dikarin bibin yek bila bibin yek yên nikar bibin yek bila hevkarî û hevxebat û tifaka bikin yên nikar bin hevkariya hevxebata bikin bira nav diyalogê de bin yên nikar bin diyalogê bikin jî bira cumhuriyetiya binekin ji bo diasporaya jî gelek gelek dibêl diasporayê jî em vê rêbazê bidin لر دیاسپورای اوین نتوایی کردستانی به هشمندیا که براستی بکاره به دوزا نتوایی دموکراتیک یا گل کردستانی هر چهار پرچه کردستانی خودی در که به کردینیا خواه لوی ولاتی لی خودی در که به مافی خودی در که به هفگرتن خوش چه که او لوبی یک باش بمشینه به هشمندیه یک کاره بمن یک بلا بمن یک دزگه هن کاره بمن یک براد ناو حیفه یعنی اگر ام نیزی هف وک هف دفکرن دیاسپورا سر وی هشمندیه ما چما می جدا بن چما می هزا خو پرچه بکن چما ده چاوین خلکه ده اما بلاولا خویا بن یک کار بن یک بلا بن یک و او زمین جی هيا ایرو دیاسپورا گل خبات کرن خباتا رواندا کردستانی هيا دیا کرد هيا خبات دی هماهنگی گل خبات دی هنن گلک دزگهن وک انستیا پاریس یا کرد هی گلک دزگهن خورد هنن کسایت هنن دناوا پارتیین سیاسیین ولاتین اوروپا ده گلک نونرین کرده هنن شاردار هنن اکادمیسیان هنن گلک کسین که براستی دجوات جه خوی خوش هنن اوانا گشت دوی ام هوا که اگ نیزی هف ایوک هف بلاد ناب یک دزگاهی دی جیبستینن وک پارتی والپارزن کردستانی ام بخوال سرویش من دینن ام بین حیفا لکسو که بلا ولا بگن البته تو نکار دیاسپورا به همو کرداجی بخنا یک سیستمی سیاست وان جدا نیرین جدا هنن لیه دکارم ببین یک جی و تعریف حکومت مکریه ام دکن ام دکارن ام دوشن بلا ببین یک و دوراجی ام بانک دکن بلا او پیش حکمی و هندک تشتین کبراستی جی یعنی تو علاقه و دوزا ملت ما به برجواندی ملت ما خلق ما دیاسپورا پرزیده تونایی امانا ندن پیش به رکز خود سر کسی فرض نکه به هشمندی یک برفره به آوای کی چیکر بین جم هف دزگهک هف بش یا ملی یا دیاسپورا آوا بکن ام و بانگی دکن ایک کارم بین جم بلا بین جم هف لی البته یعنی هگر نهایت نکارم بین جم هف جی یعنی نکار ببین یک جی بلا هف کاری اتفاقا بکن ایوه نکارم جی برا دیالوگی دبن ایوه نکن جی برا جمعاتی هف نکن لی پتانسیل و زمینا که ایرو ام بیجن دیا کرد و روند و گلک آلین دی و گلک دزگهن که سرمخو خواتی دکن و کومله و فدراسیون و کسایت هنن افانا کارم ببین یک و ریک جیر ببینن دید برجواندی ملت مده به و دید تمثیل گلک خورد و باشی دیاسپورا به آوا کرد بله گلک سپاس پرسا که من داویه تایبت لسر پوکیه ام دزانم که آوان نه مه پوکه هاتیه دامزراندن پرسا اوله چما پوکه و یاد دیا فرق پوکه و پارتین دن این کردستانی چیه پشتی نه مهی هون دکارن جمره بحثا روش و خباتا پوکه بکن پارتی ولات پرزیدنت کردستان از پر به دل راحتی و سربلندی کارم ببیجم که ناو و نیشان و نونر و تمثیل کلتورا که نو لباکوری کردستان دکه اوین که اف پارتی آوا کرن البته به دهان سالان گله کادری
بناو خباتا دوز آزادیا کردستان خبات کردن و گلک زحمتی جی کشاندن او کادرونا لگل تجربه خواه و لگور او پیوستی گله ما گیهشتن و قناعته و انجامه که لباکر کردستان به هشمندیه که نو بی که ام یک خالصر یکی فرض بکن بی که ام کدو خباتو تکوشینو او قیمت خوی بره ما پیک آنیه ام تنبه حسبینن و لی بی که ام رابن جنوبه بناوین ریخستنو دزگهم بره ام رابن جاره کدی سروان خباته بکن ما تثبیت کر دامزرانیرم پاوکه ما گود ام بردوامیا لباکر کردستان ام بردوامیا کدو خباتا جهزار نحسو شست و پنجی حتایی و حبو پارتی و گروب ریخستنین باکر کردستانین ام خباتا بردوامیا خباتا نزدیکی 200 سالی یا تکوشین آزادی یا باکر کردستان یا هر چهار پارچه کردستانی ام خبر دوامیا گشاد بینن جبر ویشی ما بروح وشمندیه که نو ما هندک او تشتیم که جبو هناك گرینگ جیبن جبو ما دانی آلی کی ما گود یا مهم نه ناوه میه نه سروک منن نه او گوتاره که ام سر ناوه هم تشنا بین روژاوه نه او یا گرینگ دوزا ملت ما ج پیوستین ملت ما جوه تکوشینا گل ما پیروستور قیمت تشکتونه مال سروی اساسی پارتی پرزیدنت کردستان آباکر و براستی جی بتحمل به هدف فهم کرن به هدف قبول کرن ما قالك او تجربه برج ما دا برچاف ما پارتی پرزیدنت کردستان آباکر جبر ویشی نشانو نونر کلتورا کنو یال باکر کردستانیه نها قالك سیاست مدارن کردا و شنبیرن کردا هر دبیجن ما هر حمات پارتیان کردا دوی خواد کن بحثا یکتیا و اتفاقات کن نه پر بخوشی و بزلالیت بیشن ایرو لباکر کردستانه جغینی پارتی اول پارزن کردستانه تو پارتی نابیشن ناوه ما سروک ما نه خطا سوره ورن جبو دوزا ملت کرد جبو آزادیا کردستانه لسر برنامه یک ملی دموکرات آزادی خواست کردستانی که ام بکار بن کدا خو گشی خودی در کون ام حاضرم به اوی وقت ما نیزی ما ببین یک تو پارتی یک وحاتون ایه پارتی اول پارزن کردستان فرق کوی اساسی اوه وجبر ویجی ام بانگی سیاست مدار و روشنبیری خوشی دکن اگر بحثا ایکو یکتیه دکن و ناکن بحثای دکن دوی فرق پارتی اول پارزن کردستان بدن برچر دا خوزک مجوانه و ایروژی پارتی اول پارزن کردستان هل سروی ربازه خوی نه محبره مل آمد قنگرک گلک برهمدار قنگرک گلک خوشملدار خز ما پارتی خو آوا کرد لوی دریجی ده مگوتیه آدوی دقیق پیوشی ده وای ما پوکه آوا کرد لی پوکه ندو ماهی کرد پوکه دست پیکه کرد فرمو ای وقت ما نیزی ما ده فکرن چه پارتی بن چه گروه بن فرمو ام حاضرن ریایه کتیه به هم در بکر حتی نها ما برسیبک نگرتیه لی هر ام حاضرن لی اگر پارتیان سیاسی ریخستنین کردستانی دوی وارد گاوه ناویجن جی ام بانگی همو قادرین وقت من نیزی مده فکرن ام بانگی وان دکن ورن پوکه پارتی خودی در کن لویش من دی خودی در کن ام وی خود بکن که لباکر کردستان دینامو یک خود موتور خود پارتی خود به آبا کرن و ام بکاربن تاثیر آلی دیجی کن بشک فرق پوکهش پارتی دی اول یادی پارتی اولاد پارزن کردستانی پر زلاله ام دبیجن ام اتفاق نتوین اجتماعی کردستانی جر حاضرن ام جبو داخازن عاجل کرداجی حاضرن ام بس جبونا زمان کردیجی حاضرن به هر کسی خباته بکن ام حاضرن هر بشه جیان ده خباته بکن ام تو کسی تونه نحسبینن ام خالصر کسی فرض ناکن و ام نابیجن ام ویر ناکن ام وقت پارتی اولاد پارزن کردستانی لهر بشه جیانی لکردستان جی لترکیه جی لدیاسپورا جی ام حاضرن
جبو ملت خوش بو گله خود کی چه گاوه باویجه لگور و گاوه ام حاضر مواره هفکاری بکن و تو جاری جی ما برجواندی خوی شخصی و گروهی من ندای پیش چه هل بجارتنا ده چه خباتین دیده به ام دبیجن یا اول برجواندی ملت من ده هل بجارتنا جیدم هنه دکلراسیون آواکرنا پارتی والرزم کردستانی ما گوتیه ام و جبو آزادیا کردستان امریکا کتنن جبو موافق چارسیا ملت کرد امریکا کتنن لی ام هل بجارتنین حریمیجی هل بجارتنین پارلمانتو ایجام رد ناکن ام خلق خود وید وی واریج دی به الټرناتیو نه هلن ام الحمو بشن جیان جده بکاربن روی ربازه که ام بدن بر ملت خو خلق خو مجبوری پارتین دولت یانجی اهوانی شرانه کن دوی واریج دی پارتی الفرزم کردستان فرقا خداتینه ام تجاری نابیجن ام ویر ناکن اویش بو ملت کرد جبو گل کردستان چه گاب به آبیتن ام دویجن ام حاضر نکتن پارتی الفرزم کردستان هر وها پارتیک دموکراتیک شفافه پارتیک هم مشروفیلی هم پارتیک جی جبو اواخو یاسایی بردوام بکجی خباتا خواهی کرد یعنی ام نابیجن ام خباتا یاسایی نمهمه خباتا یاسایی جی مهمه مبا خباتا خو مبا مافی خوب دست کستیه اما وی حتی داویه جی بپارزن لی برنامه پارتی ولایت پارزن کردستانی برنامه که برنامه او پارتی و ریخستن که 1965 حتی ایرو آهاتی آوا کرن کرد چیرو که برنامه وانه کرد کردستانی بحث همو مجارین کرد و کردستانی دعوا ملت مد که مشتو در تعویز ندایه مخستی برنامه خو و همش دولت تا ترکیه دبیجن که اف ما فهمه اما و برنامه خو وی ناوی خو می بردوام کرد وان دعوا گرتنه در حق مذکریه او کار امج خود پاریزن نها جبو پارتی و پرزن کردستان جی بردامیا او دوزا که بره در حق پاکه داتن ذکر اون زانن پاکو دکات هفگر ده ایلونه ده لامده پارتی و پرزن کردستان آوا کرن پشتی پاکه هات آوا کرن جی او سردوزگاری محکمه بلند ایار بتای وقت دوسیه نو لیزیده کرن او برنامه پاکه جی لدوزا گرتنه زیده کرن جالیه ما وزلاله ام پارتی که یاساین جی ام پارتی یک مشروع جی ام خواته خب هر هاوی جی بمشینن و دوی واری جی ده ام نشانه و یکنه که لباکوری کردستان ام بکاربن درزه لوان قانون و حلوستین دولتا ترکیه جی بخن که کرد و کردستانی بون مشروعه خواته می سیاسی جی مشروعه دوی واری جی ده ام فرقا خود نشان ده پارتیا ولایت پارزن کردستان هر وها د باکوری کردستان ده راستی جی و خواتا د نافخوایی جی ده پارتی دموکراتیک پارتی شفافه تو اوکوی که خلق خوجی بشیر تونه ام مجارک درکوه ام د تمام اندام خوی ریوبریه و اندام خوی پارتی ام بمار مناقشه بکن و ام گور اراده و پارتیا خواه ام خواتا خود مشینن اونها سروی اساسی جی مجلس پارتی و پرزن کردستان خواته خود مشینن امی به هشمندیه امی هرتم خطا نتوی نشتمانی جیده ام جبو اتفاق نتوی کردستانی جی و پارتی و پرزن کردستانی امی دم پیش جیده فکر و سیاست خود گل خود پارو بکن فرقی اساسی که ام دمشینن ما تجاره وان قادرین که پارتی و پرزن کردستان آوا کرنن ما تجارا بیل شخصیت خوی سیاسی بیل برنامه خوی نکری که ام هرن جبو برجواندی شخصی گروهی دبن سیاه نکاده سیاستی بکن لی ما تجارا دجمناتی جی نکریه ما تجارا نگوتیه امی بفلان کسر مرحبای نادن ام فلان کسر تویشی نادن ام ویجی نابشی فرقک ما جی اول ام حاضرن کی جبو کرده چه بکم حاضرم پیره دانستاندن دیالوگ و خبات جی بکن لی ام تجاری سیاست خواه و شخصیت خواه نتوی نشمانی جی ام بمپینا کن پارتی و پرزن کردستان بسر وی اساسی و نه همه خبات خود مشینه لباکر کردستان جی ام دویجن راستی به برنامه خواه به دکلراسیون خواه به بیر و باوری هشمندی خواه نتوی نشتمانی هزک اساسیه البته
ام دنیاش خود تنه آواکری نابینن در میجو پارتی کرد و کردستانی هنن لی ام دویژن به سیاست و هلوستا خواه پارتی ولایت پارێزên Kurdistanê dînamoyek esasî ya li Bakurê Kurdistanê ye û bi siyaset û helwestê xwe jî ya bi her awî nîşan dide. Belê gelekî spas Birêz Mustefa Özçelik. Nizanim ka hevalê me re jî gelo ev pirs hebû tune bû belkî em bikarin bersivat du pirsa bidin eger hebe. Eger ne em ê daxwazê we dawiyê ji we bixwazin û paşê jî bername xwe biqedînin. Belê ve diyare tu pirs tune wek gotinên dawiyê tiştekî ku we ji bîr kiribe ya jî tiştekî ku hûn dixwazin temam bikin kerem bikin paşê jî em ê bername xwe biqedînin. Carek dê spasiya te bikim kekê Mîrza spasiya xebatkarên çarpel medyayê dikim û ew ê ku li me temaşe kirin bi sebir li me guhdar kirinin hemû temaşevanên me ez rêz û silavê xwe pêşkêş dikim. Ez dibêjim li Bakurê Kurdistanê îro li hember hişmendiya ku hebûna miletê Kurd û mafê wî netewî demokratîk tu nedihesibîne li hember hişmendiya dewleta Tirkiye çi muxalefet bin û çi desthilat bin pêwîstî bi hevkarî û hevgirtinek millî demokratîk Kurdistanî ya xurt heye û ji bo vî meselê jî divê hemû aliyên Kurd û Kurdistanî careke dîl xwe vegerin ji bo ku em bikaribin xelkê xwe qane bikin potansiyela li Bakurê Kurdistanê em bikarin ser xetek millî demokrat lê li gor şerdên îro jî ji nû ve birêxistin bikin divê em carek dîl xwe vegerin hemû alî divê xwe vegerin û bi hev re jî divê em rê û rêbazê nû vegerin bigerin û ev bawer dikim pêwîstiya milletê me pê heye û wek Partiya Parêzên Kurdistanê jî ez dibêjim hemû rêvebir û endam û alîgirên Partiya Parêzên Kurdistanê divê bizanibin ku li Bakurê Kurdistanê heykelekî esasînin ev heykela ev keda divê bê parastin ku em bikaribin hişmendiya netewî Kurdistanî li Bakurê Kurdistanê berfirehtir û xurttir bikin rêz û silav. Belê em jî gelek carekî gelekî spasê cenabê we dikin Birêz Mustefa Özçelik serokê Partiya Welat Parêzên Kurdistanê em hêvî dikin ku em bikaribin bi demê Kurd de carek bin û gelek cara hev bibînin û mala we ava gelekî spas û her wiha dîsa em spasê hemî temaşevanê xwe dikin ku evan nêzîkî du saete bi me re ne li gor tê biniyê wan jî spasê wan dikin û her wiha spasê hevalê me rejiyê ku heta niha bi me re hera me dikişîne em spasê wê jî dikin hevalê me Newroz û heta bernamekî din em dibêjin bimînin bi xêr û xweşiyê de û xatirê we. Şev baş. Şev baş.